Lukas lenong kebaningkong dekot kebaningkong hado arpusan. Namar badan cisha shipun kibala shimti bantho lang ter ya kajingya thu khana. Shpangki ki ru bala pendep hapadeng jungi. Kat kumba kila ai pateng hangi kibalong hi kinong yo I nado kaba meningkong bat kinong yalap jong kata kektin. Kala ibit hangaru habangala yayit biang ki paro nado kaba meningkong. Bantho renti ter hame a Theophilus ubabha tame. Bamin yo tips kem ya kajing shisha shapang kita ki ru ha kiba melayo hikai. Kajing yatu lupa shapang kajing kayo Ioannis Nongpynbaptis. Ha kisngi u Herod us im ke Judea, ladon uwei u lingdo u bakerteng u Sakaraya, na kajing kaliang sngi u Abia, pat katengah jong u na kikun kentei u Aaron ke bakerteng ke Elizabeth. Baro arngut ru kilalong kiba hok hakmat u blai, pat kita yad haki hukum bat kiniam jong utrai baro klem jingrem. Di kim don kun naba ke Elizabeth kalong ka balingki bat kisngi karta jongki baro arngut kilano arsun. Kala jiate haba udang le ya kakam lengdo hakmat ublay hakaba ter kajing kaliang sngi jong u kat bakum karukom kakam lengdo kala deyo u bantang ajing aingu thang ba iubi haba ula lej hakata kajaka kentang kajong utrai. Bat uta upat ba baro udang yeduai habar hakata kapor kajing aingu thang ba iubi. Tilami pau u angel utrai udayeng syakamon keduan kajing aingu thang ba iubi. Bat usak haraya haba ula yoi ulas ngau kuslai bat kajing syapting kalakem ye u. Hendrei utau angel ula ong u wat syapti ko sakaraya nabala sya skor ya kajing duai jongme. Di ketengah jongme ke Elizabeth kan ka kun shenrang yame bat min khot ya ka kerteng jong u Ioannis. Di min yo kajing ngobha bat kajing kemen shipun ru kin ya syat kemen namar kajing ka jong u. Naba umlong ubakrau hakmat utrai ba unom di ya kawan lani kakian bat on pendap ya u da umensiam bakhoit wat nadu akpo kakemi jong u. Shipun te nakikun Israel un penpai sya utrai uba ublay jongki te un lej haswa kakmat jong u ha kamensiam bat kabor u Elias pan penpai ya kido nut ki kpa sya kikun bat ya ki bamko ngu sya kajing start ki ba hok pan penkre ya utrai upat lang bala penbit. Usakaraya te ula ong hau tau angel takup nongan yo tep ya kane nabang along utemen pat kisngi karta ketengah jonga kilano arsut. Utau angel udaya tu ula ong te u ngalong u Gabriel ubayeng hakmat ublay tela pha yanga ban kren hame bat ban monlam ru hame yakini ki kubor babha ti hakmi min ngap jar bat min umla ban kren tat anda kata kasngi ba on penlong yakini ki ru namar ba mem syam langit yaki ketin jonga yaki ba on pendep ha kaya jongki. Uta upat lang te udang ya ab ya usakaraya bat kilas ngulungo na ba ulas lam kata ha kata kajaka kentang bat haba ulami no umla syu ban kren haki kila syempang te ba ula yoi ya kajing itu pau ha kata kajaka kentang ute usyu ya pen pau da kidak haki ula sa ru ubam nang kren kala jiaru andala dep kita kisngi kajing kam lengdo jong u ula letno shalaying. Din kita kisngi te ke Elizabeth katengah jong u kalapun khon at kalapuri ila desan benai kada ong kumne utrai ula le hanga
hakisngi hakiba ula kami yanga banweng no ya ka jinglong ben jonga hapadeng kibrio. Kublai shibun parlok mapilak pet ya ka video hadu pendekun. Pat hakawi pat ka video ngin sapeteng biang syapang gajing ya tu lupa syapang gajing ka ya uji Yesus Kris. Kublai shibun, like, share, but subscribe.